Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silian sang puya Chief Minister Pil Doma kai shruai Mizoram State Core Committee on Rihlo do chuan an hmalakna awangin rihlo tolrok atlem pha anti MPCC on Foreign Contribution Regulations Act FCRA Amendment Bill san somni prukdo thei turin state sarkar le Lok Sabha MP te outswak ve turin phut tian soi Asam ro sunur sawanga chena thlanga mi so man thito Prime Minister Narendra Modi on exam omletura zona pudru tolo nan thawna tha paimo ati Chief Minister Pil Doma kai shruai Mizoram State Core Committee on Rihlo do chu Vain Khan CM Conference Hall an thukoma an hmalakna te asot hleti amu theni anti heuna exercise narcotics talan danin Operation Jericho kalpuin no nasatakin rihlo tolru tlema aman po to chawa khudam do thlengna manna to chawani Police Department chon kumsani somni panga khan rihlo case zathum som pakon jeglu ta mi zali somlet pathuman mana kumina jun thlatleng khan case zani som pakwa jeglu to in akai hnu mi zathum som panin man to a case zialu le mishing man zada punchan hi kumha salama khan rihlo chu ahlom len devin antol thina kumina tanghen tlem thamte te in mitam zokin antol ru nia shet ani Social Welfare Department reporter Rangalan Danin Hulhiap Short Stay Center kalpui to zongjong te ending na atangin he center lut za zera samthum tan rihlo hi ansim hlena he center kalmi za sam corporate te chu skill training chi sang chi som pathum pe kan ni a anjinga samni pakhat te chu bana kai CM special package pek an ni a Hulhiap a hian sarkar chomi pakhat enkol nan cheng sikha sangni zanga sikha sanga zali samni pani seng zel anga chut ani meeting a hian Central Women's Anti-Drug Squad in na an thona tu lir theng muzat an nei chu an tangkai pui thuan ta langa sarkar puina in Central Women hian TBCC aru hlongai te enkol nan sangbel me kani voi meeting an heroin alo tlema aman alo to tak nu hian ganja alo hlor ta hleti ta lan ani a ganja hi me seno pangte point an zuk thuan soya chu tiang bukin khudam doi po alwar thomek boka no pangte hne na tilo tura zirte nei mission mumol tak anga school education ne ko sang te manga kalpui tu hle ni anga ni hi baka hian heng thil te dan manga khokhirna Mizoram State mil tur dong tu tur andin ngala ko ta thu te kalman pek thin chu olsam zo ka kalpui ni thenan if miss baltlang no turati ani mei sehlele na tuar tele harsna tok te tan pui tu wareng te one stop center OSC sakri sadana case pasari zelu to ani wareng te OSC hi kumsan somni panga December thatin kalpui tan ani a kalpui ni tangin thu boy pasri zelu to ni in heng te hi domestic violence case ve kan ni a heng zinga case panga te chinfel to ni in case dang pan hi lakal lai me kani wareng te OSC center administrator pi ngai thiam zo gang te chuan heng me set tran pui ngai OSC ron pan tu te hi kong sang an pui thin thu soin atam zo khi chu dan le hrai chungchang zirti no le ril lama fui thanate nei pui an ni thin thu soin case tren khata chuan medical police assistance te an pek thin thu soi bok ani OSC Vairek te hi December sang hi som hi panga atang khan kalpui tan ani a voin tling hian case pasari kan ziak lu to a he te hi domestic violence fe kan ni hang case kan zia lu te hi atur le mamo azirin legal aid counseling te psychosocial counseling te kan te thina shelter po pek ani tin a case azirin police te po pun thin ani he ba ka hian Vairek te khwale a chhewe la hian awareness campaign te nein OSC thil tumte meithia te na insurance na kan nei thin bokani OSC hi kumsani sampan hi India khopui New Delhi me chepoi soilo ro taka khoile pong solron ani nuwa me che te humhimna malak na ni in Ministry of Women and Child Development no din ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Foreign Contribution Regulation Act FCRA Amendment Bill 2026 do thei tur chu state sarkar ding lai ni anti a Mizoram Lok Sabha MP Purichat Valan Mange chu Parliament session outswang ve turin an phuti an soi MPCC hotin Foreign Contribution Regulation Act FCRA Amendment Bill sangni somni puruk le Christian te next chep na dulo na lantirna Black Day chu Vain Khan wana pa hol kota ni a FCRA Amendment Bill dulo na resolution point purukan pass bokani heuna tu soitu MPCC Senior Vice President Pulan mo chongo chon FCRA chu kumsahni som Central Congress sarkar ka ishoin kumsahni soma asiam that khan akimin afel tok veo to a hetila hian kumsahni som puruk sahni som pred le sahni som hnia voi tam tak anoti danglam to a he dan thara hian dan dik taka ro relen theina turata na deal tu emo atur tu emo in thiam thu an seve theina pek ani ton to lowati a
hei baka in home ministry tutlong na an siam entiran sinot emo pol engemo ber point certificate dealin longhak ma sela home ministry an du chuan an pai tlang theya an hnol tlang the ni heti a he bili Mizoram Christian te tan chuan do nge chi ani atibok kan puina hata memo sinota tanga home le tholo ma tanga an lo man khatam no zok fema se certificate ha ato chuan a renew na an deal an phal sak lawemo a renew tora an deal lawa ba nga khami certificate kha a valid to lawa ato to chuan designated authority an ti khan kan sinot hospital ki aron latok theni ADCC President Pilaro Enga chuan MPCC in FCRA Amendment Bill an sani somni pro andol ona resolution point pro kachir choka FCRA Amendment Bill sani somni paruk chu BJP ka shwe sarkar le puin nu kila rose anti thon soya ibaka hian Christian thlawang hotori Mizoram Chief Minister pen chok ve to rose ti te koshan shoi tu te NGO shoi tu te le political party tin shoi tu te som khomin Prime Minister mu pui rose ti te FCRA Amendment Bill hi Parliament a podu ani huna Mizoram MP ten do dala thu sein vote thak huna hai mai lovin ado da join vote thak rose anti a Mizoram Legislative Assembly ya FCRA Amendment Bill sani somni do dalna resolution pass ani thina Mizoram Sarkar in Assembly session ko rose anti bok ani FCRA Amendment Bill sangdi somdi paruki Parliament a putlu ani huna Mizoram MP ten do dala thusoin vote hak huna hai mai loin do dal zongin vote hak rose lunglei venga ya po Congress Party bot sain voin khan FCRA Amendment Bill san samne porok Parliament podlu tur do danalan tirnan Black Day an manga LDCC President Pula Arlen Thrachum FCRA Amendment Act chu rombolna harsna siam tu le NGO ten midang tran pinatur apma anlak do dal na tur ani ti a ewang hian the topin an do dal don ani ti heti line voin khan ram pum hoba FCRA chungchanga in ron khom na National Consultation on the proposed Foreign Contribution Regulations Amendment Bill 2026 to Joint Action Forum on Minorities hoi hotin Delhi Indian International Center nei ni a he huna hian kausan shruai tu ram shruai tu ti dam na thok tu pol ayo zirnelama thok tu pol ayo tele Christian pol sang sang ayo ten tela All India Sunday School Association President Pro Chamben na potela FCRA dan ti dangnam hi ator masatu tu rezu ti dam na thok tu te zirna in sang sang te tlomngai pol te masona na sang sang thok tu te nu cham chom na in te phar en kolna mun te thingtlang alo nei ti masona na thok tu te mere theile chon samjok te ta na thok tu te pole ko sang sang te ani don ani anti Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival 2026 kan ni o chu wen khan Aizawl la mola Minister Pilthan sang na hong Minister cho Mizoram Sarkar in Olympic sani samthum puruk mathlir nein abul thuta tangi infiam na akalpuya Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival chu hemit konga malakna masa ata na bot sei ni ti a Mizo infiam mi te chu India ram deng chok theitur thiamna le theinan ne thu sein Olympic sani samthum puruk Mizo te timhing thatu ni theitura malam panjel turnikal khom te chu afui bok ani kan correspondent report ngai thang Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival sangni somni prokhi voina tanga tanin tun thlan somthum thleng Aizawl chung mun sang sanga nei turania discipline sang sang inana nei turania chess weightlifting taekwondo football wrestling judo wushu rifle table tennis hockey karate athletics volleyball badminton boxing tennis ate anin eldonani la shwaitlonga akasvani news Aizawl Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival Under 16 Football hi voin khan durtlang playground na MC Mayor Puislaram tlona hongboka team somni palian tel thaya Viksit Bharat Football Tournament hi Aizawl District Sports Committee noya Aizawl District Football Association tenan moi hot ani Mizo Zulai Polem ZP chuan need exam question paper pu du awanga zirai harsana tok anom tol ona tura pun khom hot veni se anti a when MZP President Dr. Silam Rotokai Shui MZP General Headquarters Executive Committee meeting MZP Conference Solar to Comson Head we Relin need UG exam question paper leak out of Wanga Rampum Huapa Zilai Tamtakin Harsanan Togle Mitam Takin Nona Hill and Chan Supuenti A Hetil Mizo Zilai Sangchong Fair Point and Tuaranti A Zona Pudro Wanga Harsanat Heng Mekte Demnale Huno Kaltura Zirna Kalpung Fel Faizok Omtenaturte exam system Tiang Limzok Omtenatule Zilai Real Rutiang Lim Takten Hetiang Tila Harsana tok anam tolna turin malak ni se anti ani
Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga pon ani a naktu jing darsele chanve Chanchinthar hi pon ani ang lunglai DC pinaf nit man chon tukin dar ko khan soilok lovin borsa pisa pindan sang to thutin thok tu te hun von dik dan ne office in ka shona sang zom dan NFI a thok tu te chu thatak office in ka shona le in thunun te zom turin cha ani Prime Minister Narendra Modi chon exam omletura azona pu dru paper leak om tolun turin thohona tha apoi mo ati NDA Parliamentary Party meeting Mangal Melantia ko anne na hethui sem pomodi chuan sarkar exam paper po drama phurtle nataka shemani angati a thalai te ma khoi ma tur chu sarkar angai poimo ber thu soya modi chuan need paper po dro in nam hnoite manani to thu soin mi sam pathum chu jela antang ti asoi ani Asamaru asuna sa wanga chena thlenga mi soman thi to a state chung district somparo ka harsanan to meka jorhat Saraidew, Dibrugarh, Sivasagar, Demaji, Tinsukia, Golagat, Atero, Sunusa Vahinan Boin Saa, Thajinaram Hector, Sing Hadesango Chuang Twin, Achim to Bokani. Jamin Kashmir Aporo, Sunusa Vanga Chenetlanga, Misom Nipatuman Titoa, Nimin Beka, Jammu, Misom Bakatantia, and Zingain, Mesia Pakale, no Pangpani until Ani. Chanchinthar Serti Top Nan at Langpui, Chief Minister Pildo Makaishua, Mizoram State Core Committee on Reload Chuan, and Malagna Vangin Reload Olukatempa Anti. MPCC chuan FCRA Amendment Bill 2026 do thei turin state sarkar Lok Sabha MP te outchok ve turin an phut an soi Prime Minister Narendra Modi chuan exam omle tura zona pu drom lo na turin thona tha poimo ati Asamaro suna sa wanga chine thlenga mi so man thi to chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani